O niguo maundu mahana itura-ini ria Kapedo. Maabitha a ugitiri makihuthira ndege hamwe na ngari cia bara kuiga ugitiri. Thirikari iratwarithia firigisheni ya kuhitana na Meito iria iretikio ni ya kuma ruriri rwa Pokot iria yahithukire na kuraga komanda wa GSU ari mihango-ini ya kiwira muthenya wa Kiumia. Wale maofisa tulikuwa tumewatuma pale kutoka GSU headquarters kwa sababu yale mama ambayo ilifanyika wiki jana ilifanya tukaamua kama security team kwamba sio vizuri maofisa wetu wa usalama wakae pamoja na wananchi katika kijiji, kwa sababu wakati wahalifu wanakuja inakuwa vigumu sana hao kuengage watu, kwa sababu wanahofia kwamba wakiturushana marisasi wananchi pia wataumia. So tukasema kwamba team ienda identify within Kapedo sehemu nzuri ambayo maofisa wanaweza kuwekwa ili wakati kuna mashambulizi kama haya waweze kurespond vizuri, and that's why yule officer alikuwa pale. Aikari na atongoria a guku Kapedo makoretwo magitetia thirikari ni kwaga kumahe ugitiri ona thengia wa guikara makihithukagirwo mahinda kwa mahinda ni Meitu ino na gucinirwo micii hamwe na mahiu mao kuiywo. Mimi nafikiri mtu akiwa na watoto wote wanaangalia watoto wote vile wanakaa. Sisi Waturkana na Kapedo hatujui tuko wapi. Sisi ni Wanakenya kweli? Sisi ni Wanakenya kweli? Uhuru kweli anatujali? Uhagukuri wa ugitiri uria thirikari ihitete gwethera kihonia gia gutura uthararitie nginyagia mihango ya githomo, aciari na arutwo cukuru-ini iria ihingitwo makiuga matioyo uria megwika ihinda-ini riria arutwo merekeire gwikarira igerio cia kibururi cia KCPE na KCSE. Hamwe na gukinyirana na Meitu ino, thirikari ni irethana na athuri aria marerekana gutabania igongona ria unduire ria kunywa muma kuria imwana ici mbere ya citabanĩtie tharĩkĩra ino. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.